osvećenja crkve Svetoga Lojzija iz Drvara javljaju da su pripreme oko dolaska Svetog oca Pape okončane. Papa može sutra da dođe, izjavio je petrovački nadbiskup Monsignor Ivan Lovrinović. Beograd, molim. Ode Milena, idem zauvijek. Gdje ideš? Gdje u Beograd? U metropolu, gdje mi je mjesto. Gdje mi je mjesto. Dosta meni ovdje njihove sile. Kuda su oni dobili rat, da ne mi. Te smanji Mileni platu, uzmi joj topli obrok što mi gledaš. Ne kaže ja tebi ništa, nisi ti tako, to majka Srpkinja, ili tako? Papa, dovoljno, znaš koliko ti je to ti 25%, dovoljno da čovjek bude pošteniji. Što tebi nisi smanjili platu? Što ti nisi smanjili platu? Valjda zato što ja radim. Nije istina, nego povele ti s njihova, a mene su naši kad mi je najteže. Kad mi snage ne rade, kad je srpskom narodu najteže da se reintegriše u svetsku zajednicu. Eto zašto? Miša iz Švajcarske. Koji Miša jebote Miša? Znaš šta Miša radi? On franke šalje, znaš kome? Narodu, kao srpskom narodu, jeboga narod, da ga jebo. To su meni da šalje. Koji narod? Ja sam narod. Povraćala bi ga kad... Jesi ti normalno? Mute. Jesi ti normalno? Šta? Znaš ti kad si trebalo otići? Ma nisam mute, šta ti je? Znaš li da u 5 imaš iz Dogora voz? A na Kaloviku predsjedaš i nešto? Ponedeljak 0:0 Milena hoće. Za 5 dana da si ovdje, ješ čula? I nemoj da zakasni.